Ćao svima, moje ime je Jovana Vračar i ja sam instruktorka joge za trudnice, plesa i porođajna dula. Jogom se bavim skoro 15 godina, a za minimal yoga kurs sam čula dok sam vežbala u Surya Yoga studiju na Vračaru i nepunih godinu dana kasnije sam već bila njihova polaznica, tada treće generacije instruktora joge. Pored toga što sam poznavala instruktore i predavače na kursu i znala sam koliko su stručni i profesionalni, ono što je također uticalo na izbor minimal joge škole je to što se nastava odvijala svakog drugog vikenda, jer u vreme upisa u školu nisam živjela u Beogradu i savršeno mi je odgovaralo da u Beograd dolazim svega 2 puta mesečno. Također privuklo me je i to što su manje grupe, tako da svako od predavača ima skoro pa individualni pristup nama polaznicima. A onda kada smo krenuli sa nastavom sam zapravo sebi potvrdila ispravnost ove odluke i dobila sam zaista više nego što sam očekivala i mislila da ću. Svidelo mi se što svaki od instruktora joge dolazi iz različitih stilova joge, tako da smo imali dosta znanja i elemenata iz Iyengar joge, iz Ashtanga joge, iz joge koja je namenjena za neke posebne grupe ljudi poput starijih ljudi, invalida i slično. Dobili smo veliko i bogato znanje iz ljudske anatomije, također i iz marketinga i kako da se pozicioniramo onda kada krenemo da držimo časove na tržištu joge, jeli? I bilo je zaista vrlo intenzivno, ponekad naporno, ali prelepo i uživala sam u svakom vikendu, na svakom času. Također mi se svidjelo što smo već od prvih časova mi polaznici počeli da osmišljavamo i vodimo sekvence časova, tako da smo se već na samom kursu oslobodili te neke treme i straha u vođenju. I zaista smo sve na kraju bile divne. Bile smo samo žene na kursu te godine, tako da je zaista bilo jedno divno putovanje i odmah po završetku kursa sam i počela da držim časove i otvorila svoj studio bez imalo, kako bih rekla, straha i nesigurnosti, jer sam se već osjećala spremnom i pripremala sam se za taj trenutak tokom škole. Tako da bih zaista svakome od vas koji razmišljate da upišete kurs za instruktore joge, da li zato što vi želite da podučavate druge ili da produbite svoje znanje o jogi, upišete minimal yoga školu jer su zaista jedinstveni i posebni u onome što rade i načinu na koji drže i vode ovaj kurs. Hvala vam.